Assalamualaikum. Bu Sri mau masak daun pepaya berdaun telon. Arke di oseng iki wingi tak rebus pawon. Bumbune tak irisi ae tak ulek. Tak kasih ebi iki lho, tak kasih ebi. Goreng kiri asin. Kita kumbah tak kum ben bojo ate asin. Iki sison diingi lampu hiji ini lho napi. Ayo langsung dimasak. Iki sambal tomat kan cukup sedikit tinggal bumbu. Iki sama bawangnya lo tak tumis ya. Aku tak nih. Ini ebine tak kumbah iki. Besar. Tak lemek iki apa to? Nak nelengon iki menak dikumbah lho. Ngejep cukup Pak kabeh. Nggih. Belum ces. Ini berapa bang serembane ben enak lho. Semua gambar bawangnya wis layu, ebine aku kemplone bentang garing. Minak sacet buat aku dikasih masako dan rasa ayam. Garam sedikit oke. Soalnya kan aku rebus karo garam kayak anu nih. Udah ngecelok. Gulanya pasir guys. Ini mantul. Aku tak kasih kayak banyak sedikit. Gue ngecer dulu. Sambal tomat dulu nah tak ambil. Bener bersumer-sumer. Tak ini. Dikasih air sedikit sudah oke. Ini itu garis gue. Langsung tak masukkan gedung kapel, gedung telo. Bune enak sip lho. Wis mateng. Langsung tak cicip jare kurang apa jare. Tak ganti jukukane ketut kabeh iki piye iki? Ya Allah Tuhan. Bismillah. Nikmat. Apa ini? Adem. Langsung dimakmu. Langsung goreng gere tak tugeli lho. Aku tapi muter-muter dengan kompor lho marai. Yo
gerih ibuke. Menggoda selera. Iki wong gak luwe malah luwe mampu gerih. Tak tutupi. Ada banding. Iki. Nah, iki ngene nah. Tak tutupan langsung adai sayur. Ngemak tak lama sendok nek makai aku takut lho ngene lho. Ebine ketara anting letuk-letuk. Tak sok ya Mas. Nerangan iki rasa ceket-ceket keduk ya. Biasa ta wis ganti ngene iki. Bu Sri iki sabaran, sabar, nyapur sabaran. Kesuwen sithik. Delok nek bukan sabaran dari sabar. Ora. Ya, ini nikmat. Mateng nak tak pateni. Astagfirullahaladzim. Binatus dulu. Binatus. Sayurnya cak nembiyane deh. Naknya busi mateng, ayo makem. Sayur busi mesti enak. Nah griasin iki, griasin gerabang. Iki griasin si balur, iki bendrange Pak terus piye kena mangan bungkus kabeh-kabeh dinyulawuh ora. Ayo nderek Bu Sri maem dalem sampun maem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Griasin. Nikmat sekali. No rupa mbak lali loh. Busi. Nah, terbandim. Rupuknya enggak dia busi. Kosongnya matuk. Jadi asin. Sip. Enak. Labu iwak gedeg loh, nampak ya. Gerabang. Gerabang itu normal, anak gerabang, gerabang balur, gerih layur. Yuh, masa Bu Sri nikmati ya Allah. Senang sekali.
Awak happy yo. Sayurnya nikmat tuh. Terima kasih. Sampai aku ikuti Bu masak. Sampai jumpa video selanjutnya ya.